kuzanga ba principe ya kisalu kenataka mabala ebelezo kufa parce que baza niko bala ba yebi ba principe mabala te bisala za nakati ya libala mbetu ngana yebi batandaka yango soki olamuki me basi ebele batandaka mbetu soki alingia lala kozanga koyeba ba principe ya libala balamba kamisi te ozimbisi osokoli otena nzungu otie mai otie mungu ade yake kota mungu na kati ve mbisi bakangemeka sukula tula ba assaisonnement maze ne mesukudira tula na nzungu tula tia bana bana tina maza yina mesukudira yao mungu akekota tina kati mweba yakakale tipondwe na lamba vuabika na mungu na mafuta na nyoso bo yina ni mbisi ale supu na mungu amemisi mwekota mungu ha ale bakala kikuja mbuza kukangama yani kuna kuja malewa oh bien madame yango bien ala bandiko chamisu na wala ambi malewa siko yeso ka chamisu na muja malewa me sidit ojajili kuzanga ba principe ya kele mambu kena kusala tibantu mingi ba eshuwe ngeke menize me ba devi kulumba kwa nifaso yina patruke tena yani kipaka contre-met yani ke compare me devi na mesala yao me pima kulutekana no yani sana devi ya mbote dandi ai aventurier kisaro mekufu kisaro meku échec déclara ba priko bamba na ko bamba ba prétexte kuna kwa ni faso yina ale ngeke kuiza no awa faso yayi kwan ale mambu mebonga kuna nge muntu yina ngebaka marché moyen ngebaka jaka marché mbote ikele fe c'est bima yayi wala kusala yako échec ya uya kusanga ba si kama échec partout. Pasteur, au Benjamin Moussala, moi je suis théologien, moi je suis bishop, évêque, non, mais le principe qui passe, c'est que ça va y aller. Parce que tout le monde a du bundu, voix d'ingisa, du bundu de coupoua. Échec. Moussala, le principe qui ça? Konso kisalu kena ba principe na yao kana ngemeza ba kusana ba principe kisalu fe ngekesa na nunga kusana kisalu mbote kumana wanga beke kuwa ndabi pesa kama nino ya nene amen haleluya yote kwa finginga pastor nino ya nene munu kiasi mukemona nino ya nene sasa mnakulanga mambo ya tata mutala kutadisa nge kufuandaka negligence ve kufuandaka nkonami ve kufuandaka indiscipline ve sino yake mambu yinake sala tinge nunga ve nge baka ndandu ve tangu nyoso nge bana ku eshue nge baka échec kasi cause ya nzole ni cause de meduba la cause exogène cause yina mekukatuka na bantu yanganda bantu yango zole wetekebaka muntu yantete ni yandi mostata nzambi yantu ati baketi biblia chako Deutéronome 28 15 maleme tunakwetanga na tie tunakwenda sukina Deutéronome chapitre 28 à partir du 15e verset tukikwenda malembe Deutéronome chapitre 28, tu vas dire le 15e verset. Non, mais si tu obéis, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois
que je t'ai prescrit aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Karange kekuwandinga munu ve pekutuma na misiko ya munu ve pekusajila yao na kuvueza yina muke na kutinda nge tala mambo muke sala nge yina kevuanda lusingulu malédiction mal dire donc dire du mal remelande kutuba jambu ya hii ya imbi mal dire malédiction tala mambo imbi muke sala nange te muke tuba nange ndo. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ngeke vuani ya kulogwa na mbanza bebi sika nyote kekona na kusala kisabu sabu nange vuka ngeke vuani ya kulogwa alike na loka tena mama ndo. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Kinzu yange na mpidi yange ngeke vuani ya kulogwa loka na kinzu yange meloka yao c'est que masa lenda vuani na kinzu c'est comme ça ma poche ebele ekota kambongo evanda kate otie ekweyi do moyo simba mbongo esate o maboko etoboka parce que nzamba lobi kana ngeke landa mambo ya munu ve ekuvumina misiku ya munu ve pekusajila mambo ya munu ve muketobula ngepo maza ya kunwa manje baka daka yau ekevanda mukiansa kitunga yange mga yumisa le provision na isolé na vwanda fait ozo vivre na tous les jours donc les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Na bana yange na bibulu yange ya fiot na ya nene na mimbutu yange inagenda sala yake kwenda kulo roboti bana bimpumula bivungisi na bivungisi yake na simba ve mayele bekele ve bizelekete na classe ale ifuanga pesa ya wina uyemona kente kililongi ya mbote mavanga ni kiesi ya kulo ale ngekuna matembele embe maza kuba na za kona nana ngetula masa baninga masangu ya mbote menga masangu mikoko na mikoko li ya kulo non. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Donc tu na kwenda déjà na kukota na bureau nge déposer demande d'emploi déjà kulokwa ngekele tingana kumaka kuna dossier déclassé mwaba ya bange ya kulokwa. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace. Nzambi katinjila nge lusingulu lusingulu yina ke kosange tangu nyonso